Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Saša Gamesa. Danas ćemo igrati FIFA World, danas pravimo jedan novi squad. Znači, ponovo italijanska liga, ali dosta bolji squad. Pa da krenemo od golmana. Biće cijena ovog tima tamo na videu, pa da krenemo. Kao golman je Diego Lopez, znači mislim da je on tu najbolji golman. Ako imate neki bolji predlog, recite mi. Kao levi CB će biti Giorgio Chiellini. Oh yeah. On je bio u prošlom timu, ali taj tim je bio dosta lošiji, nije mi se svidao, ovaj mi se dosta više sviđa. Kao, pored njega je Barzagli. Samo da vam kažem, ovaj tim koristi postav 4-1-2-1-2, pa ako neko će može da sastavi isti ovaj tim. Na RB poziciji, oni ni nemaju neke dobre RB, pa sam ja uzela Matiju Dešiljo. Ima 85 pace i volim ovog igrača dosta, pa sam ga tu stavio, a nije skup. Onda idemo, ovdje je sada Patrice Evra, legenda, igrao je prije dosta. On je tu jako dobar igrač i mislim, on tu se slaže zbog chemistry, njemu sam tu chemistry 9, ovo mi je 8, ovo mi je 9, znači tu smo skoro 9 chemistry. Idemo na CDM poziciju, tu dolazi jedan jako dobar igrač, a to je Paul Pogba. Kupio sam staru kartu Paul Pogba za 20.000 što me baš briga da ste bili jeftiniji, tako da sam ga kupio. Kao LM pozicija je Kvado Asamoah, da. 83 pace, 82 dribbling, sasvim solidno. Ima dobar pas, tako da može da doda napadaču. Kao RM je igrač koji je prešao u Inter, a to je Shaqiri, prešao iz Barna u Inter. 88 pace, 86 dribbling i 78 shooting. Pas mu je 76 i ima dobru psihu od 74, znači zvero čovjeka. Kao CM, verovatno svi znate, to je Arturo Vidal, jako dobar igrač. Kao prvi ST će ići Higuain i kao drugi ST će biti Carlos Tevez. 93 chemistry, 81 rating, samo zbog ovih loših zamena. Idemo sa Add Manager, tu dolazi ovaj menadžer i vidite 100 chemistry sa 81 rating, plus nisu sve zamene, tako da kad kupim bolje zamene bit će još veći rating. Ako vam sviđa ovaj video ili ovaj tim, kako da kažem, uživajte do sljedećeg klipa. Vidite jako dobar squad, meni se dosta sviđa. Sljedeća epizoda će biti FIFA World Ultimate Team meč, baš. To ću sutra neću moći da izbacim zato što mi je slava, pa verovatno prekosutra će ići taj klip, a možda čak i danas snimam pa ću da ga renderujem i reći kad. Ovaj tim na 100 chemistry, ekstra, dobro slažu svi igrači. Pa ako ste uživali u ovom klipu, uživajte do sljedećeg videa i vidimo se. Ćao!